Evo jedno pitanje. Ima li ljepšeg mora od Jadranskog? Ima. A di to? Gdje bi sad rađe bilo? Tu ili na Bahamima? Malo se glupiramo. Mi se ne sunčamo puno. I nas nije briga ako neko kaže bili smo na moru, a nismo crni. Znači ono, ako smo bijeli, nemamo kaj ljudi crnci. Da. Kaj ne vrem vjerovat. Ljudi su u apartmanu doslovce 100 metara od dućana i idu s autom u dućan. Pa vidim. Znači 100 metara, ja mislim da jesu, i idu s autom u dućan. Da. Bili smo u apartmanček. Kaj sram radi? Idemo do Bove. Ajde, ajde. Dobro, kaj, ne kuši. Znači, s tobom se poljubiti ispod vode, to je nemoguće misli. Pitam ovu ženu, hoće se ona samo poljubiti ispod vode. Ovo vam je zašto ja volim Crikvenicu. Znači, tu me vežu mnoge uspomene za djetinjstvo i more je fakat čisto. Ima svakakvih plaža, ima pješčana, ima šljunčana, ima stjenovita. Ima za svakog po nešto. Prekrasan pogled iz vode na otok Krk.
Ispratili smo zalazak sunca. Sad idemo u apartman tuširanje i spremamo se naravno u grad. Gdje ćeš je? Mensi idemo u grad. Može tiramisu i... Kaj veliš koja? Može i panna cotta. Znači jedem najgori sladoled ikad. Kako se to zove? Panakota. Panna cotte na preporuku Sandra. Znači sladoled je fakat odvratan, ali pošću ga, da se ga ti preporučila. Poslije sladoleda pivice i koktel. Čili. Malo morske pse pogledaj. Jutro smo malo prošetali centrom. Neke stvari su me iznenadile. Dosta je tu nagruvano, onak na plažu nekog sadržaja koji... Ne znam, možda ne bi trebao biti na samoj plaži. Svejedno je lijepo, ali neke stvari mi se ne sviđaju u odnosu na Crikvenicu od prije 20 godina. Evo odavde se vidi Krčki most. Malo ćemo približiti. Evo ga. Bilo kako je bilo,
Crikvenica je lijepo mjesto za ovak miran i obiteljski odmor, ako niste baš u strogom centru. Tako da ako niste tu bili, dođite i posjetite svakako. Ali pokušajte pobjeći malo dalje od samog centra. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se video sviđa, ostavite like, stavite komentar, šerajte video. To je bilo to. Hvala i ajde, bok.